no nsia bo de mama ye mamu nyina ache ne mo akwaba ne mamu nyina afihia pa afisa se na nkwane ahodene ewo ho madaroma motetimu afie mu na mo hwe yedie ensema hodo ato omayi mu no ebraso se yeyi bi edebremu anopense mi doso ne yetodwa wo mu bi ya wo betie ni wachiri nipa baako a wono kuani watwitwa ne sekan pa enyekuma yere sansem ne nchire mu no ebebremu na afa yakọ yensem foforo nso emu na adehye ya wo mo wo pram poso se de ekuro mu nyina obi a jade efise fuo tanka bi akọhwe wakum nipa mienu fuo anu wo mti wanhwe ya na de bibi foforo nti obi amọ no ho ban sansam no ene nsem bi na no pay me de bro Adom TV Badwam kase Facebook/Adom TV kase no wo Go TV 176 DSTV 280 medin de afia amankwa tamaklo afia ni de mutie se de nsem ni chiremu ankasa etie wachi nipa baako efa okuani ya ne din de kwabenebo ya nipa ebi etwitwa ne sekan ewasen awiesu ya se ya make say o konfo no che teaching hospital la doctor fo gina no so ehwe no ofise ni pra no emuoden adanse fo susu se nipa ya wo machiri ni na ansana we besi no no ta ne kwabenebo enya ntokwa pa enti bambofo afre no se be ye beboa na hwehwemu akoso Adom TV kase etwaso ni fie akutwitwa ne sekan pasa asese bebia oda no emu odin yi pa omanfo ewo mpotem ho akiremu a wo ho no wote se owura no etim bobna na bra okọ ekohwe na ese odemogemu a nimpa odi se anya amnansem wadwane a jese wo hu na chi kwan kura otwa ne tirim ama no komu yi pa sanso ene ne nsantia no so no otwitwa abi me bi kura de teteye na mama no masa twene ti ko betre nti ni tirim na asai na o mapa pa ne nsam nsa no motwa we ni ho we nso ni ho o mapa we mu ni ne sai we o motwa da sensen ho we nso sa o motwa na asai nti hiamwa cause ni mama akoma miensa wan na be hwe omo ne yire jese no ma bibia ye basa Adofo ekoton so no di kan edno ko St Francis Xavier Hospital wo asinfosu nanso isanse na yade no mo din tino amasesei wode na akọ Konfanochi Teaching Hospital a wo hwe no amanfo wo asianwesu eduoni ebu abrantie bi a yefre CC so no ene bedi se anya amnase mefri se wa papa no ha bebo ne ntene se ne ba otoso miensa one ne yire wo no eyo no abrantie ne ne yire wo ye nto mfa akwada no ma no eno ene de kofa kasakasa ba ya empempi ni wo hia na untumu wo manfo wo asianwesu eduoni ebu abrantie bi a yefre CC so no ene bedi se anya amnase mefri se wa papa no ha bebo ne ntene se ne ba otoso miensa one ne yire wo no eyo no abrantie ne ne yire wo ye nto mfa akwada no ma no eno ene de kofa kasakasa ba ya empempi ni wo hia na untumu wo sisi amno ka sei emrantie wo asianwesu no ate wo ho agumu a woni akwachi CC a odu ni buso na ye bone no a Bayanto akase no so na yenko yensam foforo mu na fo tanka eson super ibie ekumodo bani asakum oba bi wo prampo so wakentampo south mensini mu obuno mantam buno east mantam ne mu tise kuro no mu nyina no obi a hweyie ne kokobo ne yede ama wo mo ofise fo no da so agumu nti bibia si a ebetimi apagya Adom TV kase etwaso ye bayen na esi driver na nkasa na kana no mate no so omuhu and up till now you hu ababa woto anananom wonse edu nso abusiafo ne Adom kase ekasa yetu ha na etise kane eba ti oba no so na ehunu se ka ketua bi agina parking station ho ene wo boka no ya na wo bato amenem to wo bato amenem so na yeyir no so wodem to wodem so na wo tisa no o pie ba ya ene kan so fa ba palo ni be duru ya ni mu ni ato mo dia die kankan wo da ka o mo sa ban ni to mo sa na bottom ni sa anan sa bottom fo na kanu fani senti wo tini ejarifo bi se afi bronya ide e Russia Ukraine war Christmas pa na womani Adom TV kase edi nkomodi enti a eye Russia Ukraine war bronya no oni Adom kase edi nkomoyi
muntangwa muntu muntemu na ya kana ya kota akoko yentu mun kana ya to chele wote ene chele wote mpapa sina nkekita tensi se tumi ya chele wote 3 ende chele wote woma ya 5 all day kita be ya 70 Ghana asande tumu acho chele wote na za ama woma na bisira na bonya pobompa na hen ene kibisa 100 Ghana ikibisa 120 na sa woma ya fowa into de kita be ya 5 million ni tumi de kwata mpobo 5 edwedifo bia omo ewotwefu pra so dwom nso ekira se de afi bia nko no adofo no abusuafo edi bronya no de ne kwan so no enya de afi ebetimi akosa akire se adeton ense danko so totin emfa ma won eno nti osere mampani na nado danko akufo ado se onye bibi emfa ho ya de ton no aye basa me am gina mi ton fools because I free chief plus so and am say lord ferry boy di nti omo mo nkurase ni nyina tumi makurum enye de emeto ade enye de emaye nti ama bronya business na ye de enkoso yeti yakwa ye niam na wiaye de ye hye kwa bibia enkoso de sra ban ne se yesu ye de ento enye sa bronya no ye nya bi kura fa nto atale ma ye mba muntu muntangwa ewo adanse north mensini mu asantemante mu ye na efu afrifa tokudum ya wotoso emiensa na na de to adwadufo nyina anim tichi wo na wo boase ene ne mpotemu se ene ma no wo montete so kura no obi antumi ntobi no ne nabusia eni bronya no se de obi edi no one adom kase etwaso Dumpase himana na efu afrifa tokudum a wotoso miensa edi adese ato edwadifo a wo mo boase ne mpotemu anim se adaroma bronya bre aso ne senti woniema ne bo den no wontete so sebe yi a omanfo betimi ato na bronya won ho ebe han wo mo kakra America kire ye dwadifo ne se omadaroma enioma no ye nyina yesu se yesi kasam ekosro dollar ne kosro enti yenso a ye wo yaton nyoma na de ne yenso ye be ya fa ho efise yen yankasa ya de hye ne yabusua so no yente so se ne enyoma esi kɔ nanim no na ewiase ye den no se first no na emfaso no ye pe sidunum a ene yempe sidi baako se ne be ya ebetumi aboa yen emi hu ni se emfaso bebrebe na yenya ye ton nyoma no ye pe no eno na ema enyoma ebo eye din bebre sa no me ba ye local rice a ye dua no yenya ye boase krom ha ya ye ho adwuma no echen de yakofafira manone aba enti yenso ye betumi ama ye local nyoma no ye betumi aye ni yie na yenso yetumi de bi akoma abrofo no no mo nso ato ama yenso yenya emfaso bebre enti me fi si ye yesa nyoma na ye duadua ye no ba ye ne ye nyoma no yenso ye de bi koma abrofo na yenso ye betumi yenya sika de aboa oman no ekunafo ne mobrofo bi a wo mo wadu kofi ekro bi e wo Upper West Achievements ne mo ewo poyemante mo se Ministry of Gender, Children and Social Protection was share one more pa livelihood empowerment against poverty ye leap no won fo nto so bi fi se wo mo hu hia won bi ni Adom TV etwaso anwo kire ne de eye bebre ibi ye yare ene edidimu to de bia na me yare kra na me nye skampo nko hospital nti ani nyina mu no mra no mehwe yen no mama ye nuru mi na ye nom na ye so o ma ye scan ye fantaduane ni na ye ho nto ye na ye ntenase enche ye ndi esre mpanyimfu se enna amabebu eyi aman ye sre won se eno nso ebi mra meka ye ho wadu kofi ha na ye nso ye de a check ye ha fa kakra na se ye abrabon kakra na se nso ye gugo ye mrewane ye ntumi enantu nya adwuma papa bia nya adwuma papa bia nti ye hia moa Ochrochoni Edema Yimano Edu Charity Foundation Ghana Ana Adwoa Adazua Ekon ensun sema de to Adom News enim no ebini ye kuo na nkasa Emmanuel Edu Charity Foundation no ye main objective ne say ye beboa ekunafo sebi omo munni bi ene sebi omo maame ne papa nom aka baby nti Christmas day ka say oh Edu Kofi na ye choose say ye banya be ye omadoye the bags of rice yeah, the liquid soaps, yeah, the biscuits, yeah, the drinks, yeah, the clothes, and yeah, the buy. Near me culture amount for ne say, ekunafo eyenkofo mu da yankopon akoma so pa. Nti say obi ekunu wa. Enfa show team say be on we ekunu nti be ne basa de bi nyame mpesa. Nti yan tro odo, dem make say let's spread love.
Mayento so Adom TV Badwam kase na mede brawe na VR ne nitco se won ye nyame so ade nkroto ahodo enso ya wom kwa ahoyehia mu bra wom control room ho ejato mu no sa amensi ni nyina no se wom asa nyankane abie mu a wasore waka egu nyuma so eye yetimi ma brekum ne ni potem power ne aka doma ni sampa drobo ye shishe but danyamia sise nura najo ye nkrofo ye adwuma saa ye ni tamale team juma for free tamale sunyane brekum beboa omum ye adwuma no kopima najo be 10 pm ansana meka sai brekum Toma wanfie ne drobo no nyira nyakane nura najo afe na ye be hwehwem de ekoso problem no Brumantam so afọ jase na wusu ba na hene enso de abasobode e ma net kwadwuma ku ni se wo mo antra won to so na emom wasore aye adwuma se de be ye omanfo ebenya nkane a ententem so de ade won dwuma eja wo ye to nkane amu nye nipa na ewura ho na odikotu na saa mistake akra hwede asie enti wo so abia wo se me hye me bora kakra ma fichire bi kra na waja wayo no de siso na waja light na waja machine bi obi kra fridge so toy na say the freezer enfie manim honi wonya da isa fridge ni tinye ne ya enti me stress de obi ye bia eja namu say electricity ja say ye fie ja bia ya nya hwe yi Wadi afutuo ne kokobo ama Ghana fo nyina ya fia ahodo mu mi ahodo ya de gas cylinder edi dwuma no ya me ani na hopa ya me ani nko hu yie fi se wono so wodi ye boa ye de so be set me adi wawu nti cylinders ahodo no yenye ahweyie wo bra ye de edi dwuma afutuo yi pani a wono ehwe dumja eso ne nkrabata wo ye mfimfini mantemu ne desansemi ewe enkoko ewo poye mantemu eno din semi etudwa Manfo se bronye wona womode inframaja edi dwuma ewo womo efie ede nua enuane no womonya ahweye sene omoma eja hyehye bi emma womo efie ni bebi a womo wo ena mopa a yewremu yi fire officer wo Ghana National Fire Service ewon kokko ADO1 di aba wisdom Adolf ena de efutui emma manfo abra Presbyterian Church of Ghana wona womo wo Grace Congregation ewon kokko eye womo carols night woko de na utise gas dikia what the irregulator no free no so cylinder no so our pebre so you can be say your electrical system organ and appreciable fluctuation won bebre me pam cho mo so mo kania mo koda mo num no wo to ade wo de iron to ade a wo to wi a to plug no every socket no because our pebre no normal bibia wo ho o mo nyina wo robbers no aye strength anti ahwode nimbiam anti ne gie kakra bipa ebupa na de ejaba District Pastor da Grace Congregation ano Reverend na Nikoi enso nsem ode to omanfo animni Yesu awoda no enye nsabro ena enye basabasaye eye reflection ye betra se ne de adwindwin ade a na wo na ye wo ne di ma wiase obedi enkwani ni second coming na oba osaba no enu enetese yehwe na yetenase ewo kwa anyame ahyehye se yentenase se Kristofo na yemfa no nyam hye embra anyame din na afoforo so hwe ya brabo na omusu enhua Achemoda mra shebedwani Alexander Kwasia kwade kokobo mo den ma aban enwuma yefo tichu no won ma yafa won foforo ise woma no kwaredie ene insiye ne yepepa eni wanim ewo adwuma ya wo ye sebe ye nchirima no so ebehwe asua Adom kase etwoso Emrashe bedwani ye ogina ho de mo manfo wa achemoda Alexander Kwasia kwa ekiremu a se oman betumi afa no ntuma pa efra e se aban adwumayefo edu oman ni yie ne nkankro etu nanim kane ansa na onu ankasa kra ne de aba okire se nunkuto na Ghana ye hwehwe no yensa betumi aka ode nsam yi tudwa wabra oye enhyeye de abasobode adwumadie bi ehyehyɛ so ma aban adwumayefo a omu wo brim mfimfin mensene mu wapoye mantam na ye de ani akɔkyerɛ politicians ye no so sa
local politicians war system no mubomua. Sabe, we will not even be 1/10 of public servants. Public servants no so the year juma na nkasa. Yedi initiatives ba, yedi policy ba na akase public servants no ebe implement. Sabe obeko baabi na nipa no o ma juma obetena se atwenya 12 ans awoba megidi se odbia o ma juma ntem ni ade no ni mpanifo entimi nyi no se omra beje award ibi efin na kwei attendance itself for crapunu ebe a criteria ebe ma amanfo ahweso bebe juma ntem because ufa municipalities any district ahodo no mu aya na ye public officials public workers no omenye serious because there's not much supervision. Sabe na apomodin pa befa ne ntuma pafra wo so man mensinimo wo Western North Mantom ne muntene ne me kasai adehye be 100 de yede wono mato apomodin si achiba no eso na Owura Frederick Andy ya na wo parliamentary candidate ma MPP amanyoko no mumfie mpinu no edu no ene wa yesa nyame so ade ya Adom TV ko honti yeto so. Yeah, first time I want to go for this. Yeah, health insurance. I'm a why health screening degree or this is apart from health insurance, I want to name $1,000. Was also Siga, Makuma put 3 at the amount this with at the cost of 200,000 times 3. It was 600,000. I mean, community that as a whole was in this with you. You can't do my honor for this idea of this with you. I don't agree. Omanphobia womo ede omoto National Health Insurance Scheme so ebini Adom News etwetwe nkomo. Osande oya brante ne nwaje mbabulu. Ntitambia mmekade mo beye bia yankopon hwe. Yami sunu kwam. Aya ade. Yeah, free. Mensin crash penny de ma de hia woden chembo mensin mo yeseth bring crying ofosu watu na de hia ni nyina for senyi yimu ne ntiantia ne kasa bi a entene semfata ya de gu yenuan mo asabi wadi demo no kebe ya yenya yefiso ye nipa sa ye ya yenkwanhia na ato won mo kwan mu a wonso ebia wanhwe wo hu ye kakra bi ebetimi asie nti ma ye ntwetwe wo mo emu won woni abomfie bia oni Adom kase edin komwe the sebi omo ayede wo no obi eni ho no ma ono no hye onyankopon se omo ni sa ye tosumi eno no obi ho no ma ebi accident bi na nam so a ema na abewie sen nti ye nra that thing can happen to us and it's a wo bu obi animtia sebi ebi a yare anase bibisa na wankasa mu no aka okakra unim die ne wadwe mu na ese ye hwe because ye nra ye pe. And I'm saying, he said I was telling me can say obi ho ye disabled, but the kind of success when yan wo na say wo say bibia ye no mesre obi biara say sa ne atoom no e bia wo na anto ba woni say wo kwo ana say oba na say wonu abi kura so ade ne betimi atoom the mesre ni penra say nidie bia e say de ma omo na ye kwetena radio so a ye di fe wa na omo say bi no yare ne di omo ho fe oni ade ni na no ensem fata ne momun yin na yen fe nidie mo mo se omo nso eye nipa te se ne yenso yetie na eno achi na wono mu a wonsa eso ayedi etise yesu bi nso de abasobode emma assembly bedwaku no se wo mu etie wonsu frɛ na wabekɔ won mu a etise wo kyerɛ se kyɛde a wode abra won no wo nso ebesom ye di ayadwuma se de be ya wo nso ɛho bɛhen ha won Badwam bebre because me ton pay taba me ni bi nti me top blog ansa na me de begusa nti me nya diffuser no Badwam me da penifone so ase this ni aban me do munyina ase me hyew be shira wo no fufu ama me en me nje pa se me saka sa ne ma cha da tise Badwam mo masitinem nti me da yankopon ayede ase de be wo ko da de be wo fufu me nya ta na wo no so me obi e me to kokoko nti me ye we yere eta cha Badwam mo masitinem Mayinja no so na Adom TV Badwam kase no pay no wadaro ma menfansi ha yeda se pa na omre no wadaje a wode ehwe Facebook/Adom TV yedo munyina ase ye ma munyina afihia pa baako erade nhwe kra bia so ye hu masem ye ya ye pie erade mfe nkonsamfo ye mra efie nso omo ye hu ban ye da mase pa na nedwo den so
Aye, Boxing Day. Oh my God. Inye fidie no free ha. Fi say yahyehyɛ ne bem. Ene ye de bromo. Aye ne yabo apata nkasa. Bronya apata. Enwom ni su. Sister Sunday su wo mu de ahu say entertainment prefect. Bia wood ya mano. Ene ye kye ne makwa. Ye ya de kya ne airtime. Oh. Eze ye sponsors yi wo maba ne no madi nkomo. Ye wo yinkame artist nkofo bo mo tonyo mpa so ha na ehu om. So shedem. Amomunya platform no omumra meto wanhwe na me no so eye by this time na you be dance ye Adom TV for ye say na me baaye na me baa ma be ye say sa ti do so betimi aye de aboa obi a no so famu de no waye ne santie ne yentena e na afidie ne free ha fi say bronye ya hye de ma bebre o ye channel yi so mi kwei ye de num kora nom ne ade ne ada songs jewa na ne se wo ye bibi ofi a watimi ayere ho no waye ne ye ne ye de TV ne radio ne de ye yempon ye Madaroma ye somo ti ya damase ye kwaba e betwa so alpa afisa se na nkwane ahoden no ekura yensa na bibia wo ye bia na ekoso ye baako de mawo na Boxing Day nti nye ho na akobo bia eno ye wa boxi bibia na adekọ che wa dofo bia de ka wo bia se kwache nipa na de no fa kwache no ai wo dokwa so fi wakoma mu nko ade ye na wo so ye be che wo no se ti sei mo woni so if he said ye ewo odo akoma mu no ene daadie ti said ye tie bia wakai wo nko akra no eye enough to appreciate enti ya hwefo echi ne benche ye fo ye hye mo anke be de ni sanya mo pa na mo hye ye ene mo nsam kan hodo pa nti wo ka san ke benya hoodin se abetena so de bia sa ya damo asedodo na de we amodo so yi ka be fe pa san ka munyina na nke ye bom fie baako eso ye nya nti de yetena so se ya na je se nyame nhira na ne de mmom saa baako onyame nhira munyina mo electricity amode ahwe ye mu data amode ahwe ye baby ani da so ni na urade emani da so mra wo ho se de wo nanwe hu susu ye no na ebeba ne nyina agina se wo hwe Adom TV nti enye nhira momo ye ni somo Amishra mwate ye sponsors nso de obi esu dollar enso omo enfri so da omo ye nye omo dey ye ni so omo ti enso Boxing Day sponsors no na ese ne ebinum so adi nkomo omo so abusuanom ne ade obedo ono mo ase na fe bia bia ye de nkomo na ye de bia wo hia bia na fe wo sa ne omo akoso adi sawoso fi se se nye omo nso anka afia menya ho da emetena ha fi se ye te he ya katue adwuma yefue sponsors ya SK ne ekeka bom ne edi tuatua yenka fom so ye do mo ase ye woni pa bi wo mo ya adwomtofo bi wo mo ya ade pa underground artists wo mo ya ade be de na obi ehu ni opportunity ba ku bi a bo hu say say ni pa ne nso mo epie wo mo nso ne ye be mo kwan so wo mo nso talent na nyame de ama wo no opportunity ni na Boxing Day nso bra na be dan na di na wonim de nyame tumi ye bi enei na wonso nkwaje na eba mo se next year by this na ya dance tie nso ye de kakra aye betimi aye e de amamo eno no ye da mo asepa wo a wo hwe mi tichi mani age wo nso wo sere se de no nko aye healing ayi BP bi afri ho enti ye ne ma mini kan na St Andrews Senior High School for ase ye da mo ase awofo ne abata mo wachi ne benche ye amo hwe enkrai wo mu bie school na op Senior High School do ba kwa St Andrews Senior High School fa bofra no kọ obehunu nsonso ye wo na de hyiemu ene ne ntetie mu ye wo boarding ye wo day timfa ho ne baabi awo bia so opese wo St Andrews Senior High School utime de wo bofra no ekọ ho Kelkit toothpaste enkrai dru a wo mu de twitwi wo mo sen abatan anopai wani abrede ndendende twitwi abofra ese ye ne saa nwumre so fama no na se sweet ni dia no omu die ya munsusu nso se be for moto na mani ase nyina ye ho ya ze sweet na donso enti wo didi sweet no mni ade twitwe ne se anopa ene anwumre last no be yansa no wada hu se ne se ne kaka bia ni ho akra 6 years ye tu ne se am se ebe se me so nya Kelkit toothpaste ni bi nim e ma no e fa twitwi ma no Kidi Ministry of Onso akra woni die kra bi omo mpa aduane obeye aduane bia bi yesi ya mani bowls enye colorful ni table ni nyina wa ye nzo akra ezu woni esa no bata wa ha
because obekọ hospital yes oba no ne so ate na wo hwe ni ye nso nye sakra na oni die ye wo hia ye kidi mini syrup ma akra ni benum wo hu sa changes no e na brabom Piwak Natural Health yeda mo ase 3P garlic mixture e boost your immune system no amo ahoden ti afi wa wo nse afi no ko na wi aye bia ma wo so e 3P na e bia na ne de kan wo tie kokope binom na wo so emma wo asrafo na wo ni padua mu no emma wo ma ahoden se be abeko adi yare bia so enkunim se dwe sponsorship o madaroma ene ya yitimi de afisem komo no yitimi de bro nti hu omo ba bia ye wo hia bia no na wo so akotobi na afi wo wasedam so ama wo mo se Adom TV Badwam yesi ye dom wase nyame nhyiramo mo ne mo adwuma yefo no mo busua rade ma afi ne nko emisa ye ho sa ahoden mu na adwuma no entumpon na sika no mu sokora ma momra mo yenso yentime nso mo man so pa no wonso ma heba clinic fo wa ha nso ma nso mo ya ade no anamente wo monka atseja eno mo aye adwuma ya ntino Dr. Mankwanu ankasa ene de wo bai die na boxing day die obedi mbronya ate munni problem ya minti the way I was sere no kwa ye enough obi ntumi nsere he said Dr. Mankwa asere a erade de ne nkwa ache na emu afihia pa afisa se na nkwa ne ahoden wo ho te hase ya na nsoma heba clinic mo sayare yi na papa ho ye de apostle apostle na mebusa no ye nura na mo hwe TV do mu hunu se na wo si display na ene ma afi wo de ba de adutwam mama Ghana ye nya nipa na akase be so mu ye huno ade be wa huno sanete mu ya na go se ne guhia na mi hira no nso na so ye kan wasam so kire no mo aka no so je ndo se ebrepam no mre ne mra ye bom pa ye afeda nyame de chen ya bebe mu nso because o se ye tenenka aya ade too much na mi hira apostle ebi awo bia nkwaso nkwaso amfandomo eni ja afia no ahia ye wie afene nyame ado ye ntie nso ma heba clean mama de kanina ye kwa na ye koso dai na ye papa asese na dance apostle emeritus ko Joseph ase mama na dom so nko a wode dom man Ghana a wode eduro bia ba ye di dware o di detoxify body no o di good body no na yade bi wo ni padua inside no eduro ko fire de no aba abonte na enwanwa se eduro wo yade wo mojamu e wo kase mu e wo echimu no mu na eduro ko fa boni fe detox na yade bia wo ni padua ni mu etete ni pa onfo woni hu se yade we etete wo dware beba okay ana se wo bubu ago wo dware anu asore na enwanwa so obi anya stroke gudu anu abeso asore no pagya ne nsa enunura kwa do bo tumo adwene no na ngata na tokuro abedem na etete mama ye na free kwarebu but oba no enema free ni trima kala obi ana ni kura ehuna de o ye dwa instant na fe ne nate afede ha ni nyina na ekọ na ba yo no kwa de bia mrepam ye be bante na ba be de dance na manfo hunu awon adwuma aduro ne ye so wobubu agu o so oto na so okasem na ye wo ya so ntimi nante so anya stroke so wo sickle cell so de bia meka no sickle cell nhwe mu chese ne aduro ko yade no echim no melo no ehwa na yade no but aduro ntibi kwa wura kase no ko fire de pia bonten obekọ lab na e positive but yade ne mabiem to wobubu agu ho wontiwe mpaja wonsa bibia be show mu wani hu ade otum hyehyew se bo bu kasa na pampan wo odware ebekọ wanya menopause widie mu hyehyew wasa wo bodam odware ebekọ obi a wo bodam pa je fonten ye pa ye mediatro asam kan na ye ka edefo yade no enko chinchiri bebre mfa nkotra asorofie bo ni pa de yade ko transferofie ye bre ordinary de ko transferofie asorofie so ye wade ahohom ye ne wade aduru ankasa ye ye wo se bibi onipa bi na ye na akoto na bi akoso na sofo abana sofo ko wi a wo kan se Fako hospital adan na ode yade ko to na ye bo hunsu ya na aduru ho abenya kwan eti wo se wo to ase na twetwe se ateka ya abaya amanfo mu de mfamfai odware ya na ekọ because aduru no kwa convince ni mu eko yare pie be ma kra de wo wi mama wo boja pa wo se wo je mo fidi because veins no a ema ho de nyina sipo no na bi akoto atrom nsa emuna twetwe emuna sisiri epo intimi enye adwuma papa entu dwe na be detoxify de ni nyina ba na ma wo se wo efiri ni padua ho ba na se oduwa ni be hu naked eye se ade no firi ni padua mu gu fom afei na hu ana se owo kra netrimo asempa
also break and go be because we will nipa dey go na nkwa ne patrance etu timu hyehyw edwa wa ya hyehyw fabra ne ndi 35 na one say do na so bia na dey to ba na say run lab we a group bia na dra ye dey dra na sana apostle kire group so ABO so o group o so wadra dey ba to wo dey do ne kan sima be kakaka be nine mo say do na penetrate rubber na akofa de na pie na nwanwa nwanwa se wonu maduro na yade ha wa kofa na okofa ma instant no asore na wonko obi okura poma wo de koba afun wo bia na ne wura fikura se o na eba na okura kura chese no na wo firi wo no woko etimfo ya de nko chinchiri fa branso ma na bronya bre a adonfo adom ye de na yeso ye bodero amanfo ahunya so yade na aka wo so no enya do bi na yenya papa apostle emeritus ko Joseph ade a wo de abaso nko ebi nsi wiase da na minim bra say do no ebi be serious we no de abadum ya abaka ne yade wo yade na enka wo so ko ade ye wo wiase pa yade we say coronavirus by hwa mampan for yenya president hwa bra wo bra no wo bre wo tempente kwa ko pedo ko enti we na yade abadum Ghana yade bia aka wo so bia no enka so yade aka wo so enka da because aposafo aye do na by ne kwado wasa ye do fofo bia ya ba no anche be de beba afu de na for certificate sensuo wonu ya yare bia ne ko okay aye bodaro enti me nua ba me nua ma wutie me ne se wo se yade na ka so a wo yade na nka wo so o hwe ade a ho screen ne so abo hu so na ka pictures o be but ya fa mo to mantumi anyim enti yade bia ka so no a ha wo bia no bo modin se wo de yade mbeba so an back so obubuo so kotodwe so sisi so osa so we dey so ka se mo so nya sasabro bi how so wontimi nante so to asetwe because to asetwe am frɛ no exciatica na papa exciatica na nyahwe Vince bi na fast point na se ne ko o sere mo ne frɛ no sai de no exciatica na na ba ya to this exciatica etu ba ne edit for ne se ya twe ade ne film a wo so ho ato enti nkotra se enko wo pani be na be ko ade nso free bia ma de wo de ne de wo no stuff ya eno na mani payare what to eat and what to drink etu wo na ya fro so de man bia obaje se wo de price man obaje wo de aduan pa man obaje aduan bone man obaje wo nim se wo de wan fa man wo de man wi a na later on na akoso aba na hwe mu kire se aduan bia ne su bia aba no ma ebe ha on take 35 to 40 years ansana abedunya eti sa wa mfi aduan ba no na wo onu system na yemre uvensa yemre untra yemre enti ade ne betra wo so na ya se be bo pampers bema pa kwabra ne ase be fere ho ne emampo de ya na ebi kakra so ne mama to na bema wan go baba be na ebeja na ko pampers ya be bai ebi ko ami ko na we quite old enti fere na fa ato ni so enti na no wadombre na no kwaje enti mane nu ana ade nso wo se wo nyare kra wo nyare a so otimi ba because ahobambo atrema yeche ayadesa ankre baako na wo nyare bo ho ban na ya de ne ba wa akopɛ do bebre entina na ye do aye bodawro no entimi nua ba me nua ba ma wotea ya mo ya de na no nkyese ya do na nyaju entimi saare ya de bi wo nipa ho bia kwa no ya de bi wo bia so pia bonten nipa bia na de no sa de te nti Shoma Herbal Clinic hospital like clinic hospital munno ye nton wo do so ne pharmacy and now kwa ye ntan fa nno nya adwuma because detox no ankasa ekura 85 to 90%. 85 to 90% because obi o cancer obi twia na cancer de ko so obi o cancer boko obi na ekuro dan de ba ekuro na ba no ye ba twi nso so nya na afi ya me na do obi o fibroid no de ba ye detoxify wi a na afi ya me na duro na for nti nipa mebro wa o ma na duro eto ho no ba ajare na detox na wo dwa na ya de na ipia ba you dwa instantly wo so ho ato so it is obi ba oba no omonity control na kwan dem because ma do nkunam no fam tum na munwa no mutum no ntino tem bia nkunu na ne ko mutum dem ma no problem ba eto mdu ma no poso obo so one star kakra eto ba de detoxify ni nyina betwe ama ho ato be ma so ba no watwa wuti ti sa odie watwa wuti sa ko ndo yesa nya dade detoxify body ni sa ama ne ba na memene da ye nya adwuma because ye nya papa emeritus na so ye memenda sorry ti memene da ye nya adwuma kwasi ara nso ye start adwuma 12 o'clock na ya pon anwumre 5 okay so eto ba ya de bia wo bia weekend you know weekdays in so you start adwuma no pa 8 na pon 5 na so ba kuma se a obekwa se ye wo
ye won carry afere enti wona kwanfo ni na brownfo ni serifo ni na aba e na so oba enkraso ye great lamte masaraje enti now the numbers na I was no mo fa mame fa number no mo enti Nsoma Herbal Clinic numbers no ni 0546 735522 0546 735522 and 0244 928026 0244 928026 and 0249 321803 0249 321803 and 0551 752224 0551 752224 numbers when na Nsoma Herbal Clinic phone number fra wo mo ne bra wo e ho de ye nto aduro no bra ho ne enware wo na yare bia no ye nyafi ye no mo ye adwuma nti mo hu wo mo videos ni bi se ni page adware wo ma na bibi black google form sa de no e ye no a e detoxify body no fi bia na ye e de frame ti doctor ye fa unsi ha ye da se papa mi shramo ye bom pa ye sa fedan so na nkwa hoden wo ho na papa gina ne na so na adwuma ne gina ne na so na wa ba be dawuro no se be ya hwefo ebeba na fe ye ho ato ye da se papa Nsoma Herbal Clinic me ne won mo awie foforo ho ne ye se ye sponsors no so say appreciate wo mo sa ye mo kwan o ma betua ne ye Boxing Day so wo mra free emeka se free na fe ye sa no mo eni ensawoso enti happy birthday belated nanatiwa enura busua ni nyina hia ye ewa Asante Dwabe Kumase nanatiwa di ne time zanti wo nya se wo hwe me enti freme ne ka wo age ne kire me mempe ena papa ko fie na ye wo no na hehe ka wo date na agasa kire me nanatiwa nya me hira nya me nyo kese kosi se obeye kese pa binim se no wani je wo ho se de ngoa ye de nya me ase so ti asiese ya wo manom no nananom ba ba hwe ni munyam santi nyame enkoso a ensha na happy birthday nkoma madam Afia Mpoma our Wood Village from my brother Mr. Chumesi Afia Mpoma our Wood Village our brother Mr. Chumesi we wish you a happy birthday pa nyame hira nyame nyo kese kosi se obeye kese pa ti mene Nsoma Herbal Clinic awie be wo foforo so ho mekwaba it's ebetian Saturday and Nsoma Herbal say 26th of December Boxing Day fisa abria akone de bia ya pata ya na ebegina se na yede nkomo no etian sabre ntime sew ka kire abusuafo ne nafofo yere o ma wo fasefo nananam ukunumu ene omprafo nyina se wala senya ba Boxing Day nei Adom TV ye chade sa akwa ede amawo men sabre kwa no Nsoma Herbal say yede nkomo no etian sabre o agudie mu na afo sena niama esi akonwuma ku makomako be se nan ana ete kiraboa eme na no penso yede nkomo no etiaba 1xbet I've always told you that betting is better than soccer. Wa bet there the answer we try to be fool no didn't be fool and it's bet with money that you can afford to lose sika ira enyo ya no eno and the try bet but more than that so per bet there 1xbet and the bet aboa e ma niama atoto ye e the amount Jeffas Mr. Edward Tashu so eboa say infections and 81 set me kabia gonorrhea syphilis candidiasis wife vita na so dipo a etu ase prapro ahrawa ho ene omre bo ma otimi di nchine Koeba shops and pharmaceutical shops in them on Sabitimi aka Jeffas na wetimi ato anom na boa Emaniama atutu ye di amount. Said more gel and roll on. Makacho that said if you are pampa super pimo nasino, a 2 air of DBA pain 83 call air a shaman may market na face to tema, and yena honum on set me can be a betia bois, Emaniama etian kuye di amount. Obetia from so I was 020-821-9129. Now on a said more gel and roll on phone paying phone so Yankee Kumo, Yamshamwa, amount side to make us said Ribuemo, and air sponsors neto to 20 a chicken nano pencil, one more touch labwa, Emma Yadi Brunia Day, 26th of December. Boxing Day, sports 18 Sabro. But Nsoma Herbal said, yeah, quite a week ago, and a Cobas World Cup 2022 about so Catano, Argentina for a tabri cruano, Ericopie Omukrum. Na Yanko Boy and Yakoma, and she goes Sahodra, Argentina for a share of World Cup 2022 na say our Kata.
Say Argentina 4 goals a mutime share Omodeje World Cup 2022 a Qatar no e komo kaka na ye dia say ma ba manim kakra wa patanim nti mesrewa apatanim na yegusu gina de 26th edition Boxing Day sports 8 say ja yenko EPL yenhwe matches awodo no so 8 sato fam ne Brentford eton said affect Tottenham Hotspur no machese kan Crystal Palace any Fulham e de bebo so na afen so kwa Everton any Wolverhampton Wanderers be chese kan Ubama Leicester City any Newcastle and de bebo so na afen Southampton eton said after Brighton and Hooves Albion na omso chese kan Aston Villa beton said after Liverpool na afen so Arsenal and West Ham United and they are case in the betia boss we first chese anyame adoma uko EPL English Premier League ma and also ebetia to fam ene afen na yani emfanchire fie na afen mo nkomo kakra emfan fifie na amanfo beka sensational black star midfielder ni din ene Mohamed Kudus na no ada World Cup no oda no wadi okwanso nko so ba achede nkwa na amanfo de ma na atimi sampa abrante nchesa so na nipa ntitu pa odo ani achire mo nkrampuni mantema koni ma hye so ma otimi sa omde ne mfoni ho sensan ataita dan ho gidi pa se san hye nyina no niama ehye ni nkwan na ebeboa na watoso akoso ada no wadi okwanso nko so emiri bia obenya kwan esia kan edi ama the senior national soccer team Black Stars of Ghana. Merry Christmas to all Ghanaians. I think when I started as a young guy also there was people like Mohamed Pulu and a lot of ex-footballers who also inspired me to get to this point in my life. So I think I'm very grateful to be in this stage to also motivate and encourage other guys from Nima as well. And this mural serves as a motivation for me because mostly people are celebrated when they are done with their football career, but I'm just starting now, and having this is a big motivation for me to even keep going, you know. And as you know, from Nima Zongo, Urina Mugafto, Koweji Nima Zongo, mostly when it's Nima no Zongo no Abubanza Gezo, they are stubborn guys and all of that, but me leading the way to show that we have talent and we can use our skill to impact the country is just a form of an example. So I'm just I'm very happy to be in that position to be motivate the guys, and isn't I go me getting to the higher I go, the more attention it brings to the community indirectly, you know. So a lot of people and scouts will know that we have a lot of talent in Nima and Kaukudi all around Mamobi based on how high I go. So I think indirectly that's how I can help for now. But as time goes on and I grow older, we will see more in the future. Okay. And kudos Mohammed and Atene Castle on also didn't come 8 years fan crash sema on also if you work up and as BP Ghana no on also but in training fanche the Black Galaxies of Ghana Omna and Saint me come obedient to a from say the local blaster and can Black Galaxies of Ghana and ra one more etebri ho ediko PM El Cairo na 25 players technical team management members so kan ho woman na kwakwahwe aboa ema omahu sesi a omode ko chana case betia ba so Nigeria na say na ne akopiem ne se omohwanim se omakodu oji idea na me adoma ombetie peja kru na de aba emom Black Galaxies of Ghana players no de official pansem kakra eja Ghana for Merry Christmas to all Ghanaians. Hey, lovely people. Jogbenue na mi lo. Zafo na yema one official pa afun kono mbesa ni ho. Nyame hye obi bia. Merry Christmas. Challenges and say Black Galaxies of Ghana players akopiem El Cairo Egypt no omo ya sesi kakra mu fio ambeko Algeria na omde akensi na kasa etias akoten tam so honom we African Nations Championship equality offense chan ana yehwe enim se nyame adoma eno so ebetia koyi ede amom assistant coach Dr. Prosper Neteugum enkan no na okochi Kumasi Asane Oroko ono so ede nkomo kakra ejaen. I'm Dr. Prosper Neteugum, assistant coach of the Black Galaxies. Today is Christmas Day.
And I would like to use this opportunity to wish everybody a Merry Christmas. Christmas is a period for love and for togetherness. Let's stay in love, let's stay in joy, let's stay together. Where we are capable of helping each other, where we are capable of reaching to the needy, the poor, we should try as much as possible to do that, because the beauty of life is not how happy you are, but how happy. Okay, inti assistant coach Dr. Prosper Neteogum and out in a castle didn't come on 8 surgeon still. I will bring your patasi and your day. I will cancel Empire Sakan 26th of December. No, it's me a jow. Edmond Aka and so Eka a tanker team members and who are Washabwa, Emmanuel Etienne Kuyi, Eddie Ama, the Black Galleys of Ghana, one team manager. One also the Adesireke to Ghana for him say almost Ghana for say Yemfa Echitai Mwe Dene Pampent Sedundu Nechini Nenim Unya Babianfa Infantile Black Galleys Chise Kobase Kudu Chan tournament na say Nigeria Woma Timid Kunimdi Eddie Abre Ghana for na Yo Egypt bo yebo boy ya bo Chan tournament wo Nigeria Yabazere beke Ebia va Empire bo Emma Black Galleys na tournament we make bola eva kundi pere avia Ghana nezuma man ko team izuma ma ko team eva be paibo Emma Black Galleys tendama ngotebama Jomoro Elembele ene ajomoro Aximama ebia eva paibo Emma Black Galleys do ba hachi on paibo na eva kunim diera do me press before bicha munyina yesebu nyina say Ubia de la Kumapa ne Adwimpa and then Paibo, a better Black Galleys Bible study and prayer group for I almost see season without prayers. Bombom Pies, I copy see a decap on over Ghana. Some matters for Mr. Richie Century, Thomas Assassi Juma Polayamba, and then some matters players in Mama Fishapa, Bombom Pie Mai. Now, me free Mejamo Abba. Ebe kun amo my Ghana no na mo so mo hwe chiri akonkodin amame medical no ba Ghana no na mo so me ba Ghana na mo da league no top Mrs Aka Edna Aka Edmond Aka eni dora ohino wa Aka abishapa abuso fo wo kropo nyina Edmond Aka, a team manager, Edema the Black Galleys of Ghana, and out in a castle, then Como Aja, now also Ghana for Nasi and Fetch Temwetene, Emma the Black Galleys of Ghana. Since they are Omo, Cairo, or Egypt, Yamiatuma, Omebo Market Team de Maniache or Jiwa and a Chan tournament no 2023. Niama Ebitian Sakuye, or Yamiatuma, Yadon Sanso Naso, Ebitian Sabro, Medisia the mother was here, Sancho but Swam say, you may kuno Emma Kumakubesimi and some 1x bet. I've always told you that betting is better than Sakawa. Bet the intestine which is so trying before, and I wouldn't be fool. Nemo bet with money that you can afford to lose. Sikaira, and your Yano, and no, and a decra bet. Open bet there, but more than that said, Manania 1x bet. Sena Fiji fast Mr. Do it as she airborne infections netted to a sea proper chibwa and my pomodon some 8 milk. You cover shops from our city shops in Emo. On Sabbath me, I catch fast now, bois, and Maniama etia to 2 year the amount. Sedimore gel and roll on your ultimate pain relieving gel. But more than that, some Sabbath can be out dear. Fu a pampa super pimonasi to a sea free ho. So it's me breo who tell you my dear na enam awoshi bubu ashi kaneshi kwa bubulo shi fiada baka kopimbo meka dan suma da kuma ko fodua sum san kedebodua sma kese brima ponten fade kidikrache kopiem sodu winiba kasoa konyanya no atimpo kwaso jama kosumu ene ne hye soso ga kopeda bala hohoi ekotito adido me mamemfa nsi anyame adoma nkomo no bebre na aka echi na ohwimu de eyebronya pata sports nko a ana yebesade abro ne aka wache ne doso koso amu afide no enda Adom TV so Adom TV so na afie mfa hyehyɛ wodo aka wache no so entimi enja me de prof ike wala sagudi krache sabre de mashabaranki Kwa Badwam TV Badwam Jumadi so Professor Ike wala se de agudie mu nsam no awie de amaye
na wa wo hwe apata kama bronya apata ya wo ye free asie wa wo hwe feel no ete say entiana no yasesem na enkomo ba ku bie mo sa wo ho low price masters omo so wa wani tia last time kwa so omo che me o che me de ehwe kra toaster ne me ba boy so toastie no to enu kwa so no pe mi we bi o ho so enu an o se ope je ne menya omo imensa na omo asibie mo ra Frank Heyman ono na ye head of sales and marketing wo low price masters a wo muni ama no air condition TV prices no bia oso betimi atobi nti ene makafu ikura so wi a obe form ho neja atobi a church adofo no me ade motrim kwa akeke manu reflect ai ti Mr. Heyman ya mo official pa afikon betu yen afisa se na nkwa ne ahoden wo ho adum nkwa na low price masters mu jina mo nai so na de papa ne bon so ofo no na mo so be obi a benye bi that's right and young ones here obi a here free and papa TV ne ma woni dem kama but mobile low price of one man you say benye bi me sha se nka se ho afi papa baby am bebe bia no you are transcending in terms of beauty. Now we are bigger, mega better. Nyamisha opa. Yo, na mi pa konya so na mi nchia wa hwefo nyina na. Me da won so see because I feel the moody in ye pa. And on behalf of staff and management of Low Price Masters, you see ye dem ase pa. Na muni ye sha ase no e ko enim so pa. Na sister Obaka say last time me buy me can say ya titi ye na ma ne bo no so. Nyama ya ti ne bo no so no ya search so biom. Hey, any said you say this beda ho. That's right. And the good news no. Because the air con say customer appreciation and celebration week. This week and the last week of the year. And management now say e dey na betumi aye. And also no. So more discount for this week in recognition of our clients. Customer celebration and appreciation week. And to me say dear, me say the buzz is on, celebration is on. We share your competitors in no. Ye nyamu na efo sin obia e wo Ghana, any Africa amane nyina nyankopon do mini aba. Ye papa nso. Ai mi toast e nesi we. Toast na ko saying. Okay. I love that. We do bread ni se ma minute a pepa na I would in a kakra, a crispy. You another surprise on some and to the quite the near for because we'll be here. Air condition here, washing machine. That's right. We here to me a price and enough. You won't say anytime be a member had me Bonyamano, a buono send it. Yeah, showrooms across the country are made to jar. Now me buy me bought product. Now can say the airton, and say the airton. So that we call in showroom now. We can say and cannot say a kankeke. Then soon seeing is believing. Many about me can say 4-burner gas cooker oven. That's 50 by 50, you know. Now and can you turn 2,550 Ghana cedis. But see, I know you have to swap 2,199 Ghana cedi, less than 2,200. Now, being so we hear gas with grill, apart from oven, no, we hear grill, no, so no. And to look at just an amount of 2,449 now, we 4-burner gas cooker with grill and oven. I bet me that grill, Christmas, New Year. Wow. And tonight it's on 2,885. Then so I just saw about 2,449 by Kettle of Low Price Masters. Now Kettle being so an ancient edible market no stainless steel. No it's on 150 Ghana cedi. But we call Low Price Masters see now. Me say many about at least with 139 Ghana cedi no. Obenya Low Price Masters. Now when they do super but toaster now be the no. Exactly. See won't it ya teso. Yeah. Won't it yankopando because we frame na uma recommendation into no me push here. And tina anke to 250 Ghana cedi. Now so no with only 199. Less than 200 Ghana cedi no. Ubenya broad toaster by Kettle of Low Price Masters. Blender no so ya teso ye ton bi wo ho. Tabletop fridge. Been so now kita bedroom now pay. Fridge can be cute be. That's the word, cute. Now Low Price Masters see. We do kita 199. That's with tabletop fridge, you know. 1,799 per.
Okay. 1,799. Nanka it on 2,100. Then you have to so because of the customer celebration and appreciation week by Ketsi of low price masters. And the one know. And so we and the enemy and then because it's limited promo. But what I say, double door fridge. Nanka that's 95 liters no. Nanka it on 2,950. Then so because of the promotion and so 2,499. Courtesy of low price masters. Now Yanka television is way digital, celestial, any satellite, 3-in-1, 32-inch. No, last me buy and I'm sure say Nanka yet on an amount of 1,200. And a year so about 1,000. Sisiano 899. Hey boy, ready and yes, 2,899. Digital satellite patron yamia. Hey, where do I see a quarter to be bomia? Maybe so not 43, not 32 no so no Samoka crying to open 43 exactly. And also no baby adebo. Many about Tennessee and I'm born way. Let me say producer send any cameraman any now 43-inch courtesy of low price masters no. Nanka yeton sisi ade to so abakra sisi anaba from kra inside with 2,500 Ghana cedi per obenye bi na keton 2,700 by courtesy of low price masters. Your air conditioning so 1.5 to 2.5 horsepower wo honum. Your sound washing machine, chest freezers for commercial and domestic. Now they do also but they are making say take advantage now. It is customer celebration and appreciation by courtesy of low price masters and the time to act is now. Yeah, me dofo. Uhia sa na me opportunity na ni enne ye betie baby showrooms no. That's right. Contact na beje. Na TV aba 8 whatever. TV. Christopher Ems wa to be awi. Mr. Chris we akoje wo de ekoto de fast. Ya tete ne ma ne so hu. Ne ma no so ye papa. Iti bisa heman we de enije sem we de ntwe ma unje. Cheche mo. Sisi amenu ka say showrooms in across the country ye be. And the Boxing Day nyina mo be. I'm telling you. Okay. Last me buy na me catch you say sisi na you 12 showrooms. Nyame Adom ye de mienu asanka ho biom. So 14 showrooms across the country. We call ye Tamale sisi amenu ka say Lamashegu roundabout. Obehu ye showroom no. Modern showrooms. Now what the whole. The whole across board. Maybe obeko bia no Tamale Lamashegu roundabout. We call obehu ye showroom by courtesy of low price masters. Sunyane ye 2 branches. Back one opposite the High Court. Sunyane your low price masters wo ho. Second branch no so between Cocoa Board and Ghana Commercial Bank. Your showroom no so wo honum. Kumasi Swami Runabout Eben Mercro. We call him Sister Dorothy, a branch manager no or honum be serve you with passion, satisfaction guaranteed. Takradin so no your market circle. I want your showroom no ho. Na nan saying no because of customer requests no ya be supermart. I ton provisions any nkonya any other household products I'll be here for Christmas and beyond. And say no so no ewo Cape Coast Station ewo Takrade. Na okokoforidian so nan say na be a new branch wo honum. Opposite Ashway, if anything, depot now, ewo honum na J.A. Rolling. That's the main store, Eben Commercial Bank. Ukwa, ubehu yen showroom no ewo koforidia. Ewo honum that is Eben honum. Latest Foam depot opposite. Ehon na yen koforidia showroom no so. Ebin so akra nso de ewo 2 branches. Dan Soman de no so no ye was Sahara. Opposite Alphabeta School. Ukwa on sisi ana ubehu low price masters. Ye bie. Branch manager, Brother Iliaso or host is here, best serve you with passion, satisfaction guaranteed. Second branch, no so your Bambolino, La Paz, opposite Access Bank, Ubuhun, your main showroom, no so ever honum. Tema, Meridian Runabout, Yeni MPS building, no, we are the same storeroom, ever honum, low price masters by courtesy of promo ye. Now, Uko Ho Nsua, your 3 branches ever ho, back on ever market, we in Rabaze Plaza, market in Chen Honoma, and now CK Road, and now Ho Mauli Gate, second gate, no so no, Ubehu yen showroom in our honum. Keta Unso near Ketasco, any ho so your opposite Vodafone office. And see, where do you see Aminuka say, no, am I ready? So be serve you, I'll be benefit up to this huge percentage. I can say customer celebration and appreciation week by courtesy of low price masters. I'm gonna add them in your back. To kind of and to so even so here further information and some of the corner with the anonymous me son to 050 432 3000. That is 050 432 23000.
MTN no so 0247 693 634 and 050 395 7693. Ebin so I want to make unya jade nko ye in showrooms no. We are very much active on social media, online servicing. We have very active telemarketers, and to log in onto our website www.lowpricemasters.com.gh. lowpricemasters.com.gh. We show bomodi na call website on CCA. Ubu product in any prices, any places, no, enjoying that same percentage. Na Instagram also your ho, no Facebook also your ho, any Twitter, you handle no low price masters. Many of us. Nyami shramo kofar by dumera. Duma efu nyina ida wonse. Nyami shramo pa because we here imu ina say what it near Masu dia na ye nyami shremo. Na me so mi dam we hwefo so nyina say. Won dan ye fanye hye jake afine nye ka we hin ojugba. Wo ka nu chu ajonye ni wo kweno ni ya no ni nyi cholon ebomo ne wa wo na shika pi ni wonye wo chuni. Mi atoy apeye na mbikata la mesen agbejiji ma ona yira mi ebe na nyo apeye na mbikata. Yes, yada na say low price masters or mo number no frɛ na yatete niema ne so abobodi nyina so openche mu bia frɛ wo mo na wo munche mu ne kɔ hɔ eno ma bie showrooms ni nya de whole Ghana wo mo hɔ na so kɔ ne kɔ gye wo de na wunu ho ate niema mu agents wo hia TV wo hia fridge wo hia fan niema no abobodi nyina so but okɔ hɔ no ma me sure say ni nya ne prices nso wo hɔ a obetumi ato bi abetumi ato bi yada mo se ya wie wo ha enti da che hine nso me da se na mami ntwa me homra patakese na se wa ye de pa me hu ayi nkofo we refi omo the big talent show aha me hu omo nyina wo ho nti ye kwaba e beto so Eradie da se o ye guso aye de achede e my sponsors ya ne won afi mu omo ne ye adwuma enti wa wo hwa ye nso ye mo afisia pawai Erade nye wakoma service ade no mawo ene nkwana wie ye die na ese ne masisi na kwa so bibia de mu kama pa e de amawo na sese me wa sharp herbs for ewa ha wo mu na de imboost herbal mixture aba posini na duro no ha so what is aba kosem no obia na posini na duro no enti wo mu nso wo mu ne ya adwuma enti wo say yenso ya chede yi yenso ye mo mu bi na from one sambre to hwe manim ha se ya wo se nuro yi esisi so ba tuntum se yo so agina adwane din one farmer menti oba pa mama imboost and one aka no mama imboost ye mo official pa African committee mi ni abefia na se sharp herbs imboost ba mesha na djuna na so na nsanche ne ni adanse no ebuso ya mishra mo ate samuso mo adwaton de ye be kan yo musuma ya de do bosumi bia ye tua ye ka tie da mo ase wate ya mishra mo ya ma platform no tene opportunity ni se dwa odia yenti ye obi ni abefia me da se afesu so yeso ye be da mase pa dom for my ade enye ba bia na yenya ne sa nti my ade pa se makai se yenso ye no ma yadwuma nti ma my platform yi bi afesu so imboostable mixture a free sharp herbs Dr. Steven ko sharp ene da ya no oso ma obi biara afishia pa ye ma your customers nyina afishia pa ye ma distributors nyina afishia pa ankrankra bia ye mpa ebo nyina ne se obi abenya apomden ma pa se de Dr. Steven Akosha pa Canada no obi anya apomden ma pa na nyame nam imboost so emwa na onsesa nyarewa nyina enkogu afia se de oguso a oye no mini aba afia medase na ye ka imboostable mixture se de ya baha ba ni nipa anase ahwefo ne atiefo akasa no enenso so ye wo hase ya na Christmas yi de ye ka nyina ne se o wa de papa bi e de be ma obi a na ye apomden mapa ena apomden mapa so de wunya na ba bia o age se imboostable mixture emu ho na obenya apomden mapa adenti na make sa imboostable mixture e ye dura eboa immune system no ma ne nya ahoden mapa ena ye nyina eso enim se nipadua ne se ebenya apomden de a ne fapema na ne fareba nyina eye immune system ewo yemu de ye kan nkwamo na kanka se me kan nkwamo no eno ena ma ya pomden eno ne boa ye ema nipa yetimi ekotia nyarewa ye nipadua ne timi di nyarewa nyina esunkonim ena Ghana ha edroba akopa eye bibidro na wiase nyina na se Ghana nyina agi atum na FDA fo so do almost stamp aboss said number 1 immune system support de
eduro na no ani eye imboost herbal mixture eno nkuto ni eduro a wono mu a ebo nipadua ne immune system ewom ema ne timi nya ahoden mapa na nipadua ne timi ku edinyarewa nyina esu enkunim eno so nko ani eduro a onyare o utimi no bi adenti na meka sa wo yare de boa emo mu nipadua ne timi ku tia yare a ewo mu nipadua mu no na ye ne a nyare so de ye di boost immune system no se de be ya immune system no ebenya ahoden de biara da na akọ edinyarewa nyina esu nkunim na anu ya news fofra abedwa so kra menim se me nua ba wanya article ni bia kenkan a doctor anasa professor Raphael Nyakote Obu na otise de imboostable mixture amafo agi atum na adanse a eba ho no edoso no se minim de pa ewo eba bibiduro mu a me ya ade mesua ho ade makọ Ukraine na akosua ho ade enti ene meso aduro mi de mani bedi akiri na ma hwese de nipa eka fa aduro ne ho no ene de aduro ro asoso aka no eye no kra na ena ampa papa iso ofa aduro na anim de odi kan ye ono odi kan hwe ingredient na e wo ho se wo test se ampa se ingredient ni nyina ewo mu na wo ye ne test wie no hu se no kwasema ingredient ni nyina ewo imboostable mixture mu ene wo se ne ma hwe ingredient ni nyina wie dia mefa bia maako na ma hwe djuma ebia edi eti papa no researcher wa ye djuma o na o hwe imboostable mixture ingredient na ewom ni nyina wie ye no ena o tro bia article no atro afa ho de edro no ingredient na ewom no eye na chaso no abe confirm anaso afirm de etiefo enum odro na omo kan de yesoso ye kan nyina ehu se ye nokre na ade ba ko ne se edro ya ne ye mi ankasa masua ho ade meka se minim de kakra ewo ho na nso so papa na mama hunu mo ade ntina meka sa wasi imboostable mixture ingredient na ewom no ebi serve as the wema enti ya na amanfo do mo testimony ba na mo ka se imboost na ye nom no eboa ye ma ye yam bibia ye fine no na msia entia unom imboostable mixture ensonsunu ntimi ntina oni padua nim apart from say a boost immune system no na eboa mamoja circulate ye eboa cholesterol level ama na ye normal eboa ye kan say sugar level so ama na ye normal na esa aboa ema oni padua no nsonsunu entimi nya ni ka ewu mu eno da nchen a osi etimi boa obi a wo asthma eno de ya kan dada ono so asa abeka osi na wonim obeka asa asem no sa week na mu imboost mom nyame de ye adwuma o de nyame ase sa week na mu na mo class media ho no mo a me si fo ma me ba sister brother ba ko osi ye me nua ba mo na mo ye imboost na ma hwehwe wa che na me se adai wosi wonim se mo adroi manom na aboa me ama me asthma ko na wasa ka ne maame de aya ama ne maame wase ne sister ba ko so ne menses enam si imboostable mixture no ansa na ebebedwa so ne de try nipa bebre o ma na o mo menses e ha o mo o ma na nka ntenchem ye kan ntenchem I don't know minim se de se wunim saade na egu ya funu mu na wunim a epie wu nipa dua mu nyame anya wadom na empie betima kun na ye de try technician bi one of the station se na ntenchem ono de na so opesisi mu den eno ono me se na ntenchem ahinta ne nipa dua nim ena epie ye na doctor si hey kanya aduro na nka wo bewu enye ono nko ye nua ba ma bia na owo gono pa anya imboost anka minim se gono timi ma ba ma eyusu crutches eduro ya eboa no ema gono ni nyina efiri ho ena ye nua ma mu bia bi kra ye nurses na omo menses no ohawo ho a awo sam ayeden omonum imboostable mixture no na nyankopon adom ni nyina ayewi ansa na eba FDA tech eba FDA omo so se immune system support drug ena asia se ntina edroi obi a edebe ma ne bia adanse eba ho ni secret nyina ne se immune system no wa ahoden a yare ntimi ntina ni padua nim eno nti na obi obenum imboostable mixture bia na odi adanse ni nyina ne se immune system no epeja na hoden ena se immune system no so ye stronger yade na hwan onya ni ka oye yade krankro na obetena ni padua nim na me se immune system no enya ahoden nti onya ni ka no okọ ye nyina nim se HIV virus attack immune system ni straight wikini wi a yesi nipa no wanya ace adentia nkwamwo na ebo nipadua no ho ban firi nyarewa ho no ni nyina ewu enu ntini yesi se wo HIV mpo na se ama abrofudura imboost ni de any side effect bia entinom bi o diabetes anom bi
o pressure no bi na no ya testimony ba kwa yenyaye maame bia diabetes nti ekura tu no from 2016 na osi onum imboost no wo sa de bia sra so wow na ne ekuro no me the picture ne kire we be nwanwa nyame enam imboost so ya ade enti wa wutie me wa wo hwe me mesrew enne ya wate yenkan se won tra imboost da baby Ghana baby a wo bia na imboost wo ho se Ghana imboost atra Ghana ko amanone enti wa wote ya nyame de edukasie we adom ye na entena ho emfa won san hye wo damiri fam se na eduro no ebusu ye hu papa ewom imboostable mr de ni brenie Dr. Steven Akoshapo sanso ye posini ono ni brenie esan se sa awie ye bremu eduro we ena nyame nam so a odi pagya immune system no ema ne tuminya ahoden mapa na yetumi ko edi nyarewa nyina esunkunim eti baby a wo bia herbal shop License chemical shop pharmacy bia mu no edro no enye na wo hye ne nso se ehye green and white box yi mu okwa eye police ni na dro no anase imboostable mixture on saka bia disposable cup na ehye so no obenum 2 anopa 2 awia 2 anwumre ebeboa wadi wakagene mu amwa pomden no aye kama di amount me se hampa bia wo ye ni Christmas yi achedie bia envelope bia wo de kono fa imboost to so esan se umma nipadua no ahoden a anase umma obi apomden a na wa ma na de pa so umma na aduane no oni apomden a wontimi ni umma ni sika a wontimi enjoy umma ni fie mpa na ni mponye esan se apomden ni ho enti fa imboost ka ho your numbers no 0540 71 01 13 0540 71 01 13 and 0246 208496 0246 208496 ebusia mama imboost adumano wa yeni nyina ntino imboost heba mesha posini na dro no mesra o ya no bi immune system no de no a say emrepe yare be hawa adwenti yadanse no nkofo odi na professor nyakote obudie researcher it is what research actually na anu ya kosado for frasa azade aba on your research no we suande ama ni tite ti prof ya mu official pa oba pa yada se one doctor ne aduma foni nyina so yada mu ase pa enti eno no na enanwumre de Bayview village I know ewo Atomic Junction eho ne yekọ if you say mega high life dance night no baso Adom FM and a 360 group at the Mega High Life dance night no baso enumre ye net 20cc enumre ya ye kwakọ boso akosa awoso how ne at 18 nyina bia gu enum high life wa wani to the high life enum no so eyenti jumtuni bi te say Samuel Owusu eba ohini ba kisi Besa Simons Adani Best na Jemai Omo amabo mu di nyanzo mu ye legend adwom ye ba no high life anyom dia ye ntimi nyi won mo efrim ntini ewu hia wo ticket ni na make a kire we regular no 50 Ghana cedis VIP 100 Ghana cedi na VVIP 150 Ghana cedis nti jo ticket si a wo pe online ticket na star 713 star 003 hash star 713 star 003 hash na chese wonso watimi enya wo ticket ni bi ato hye so anwumre ya o wo Bayview village eno wo Atomic Junction eye Madina kwan no so no odo Atomic Junction ubise obia Bayview village a obia so ebe chro nti anwumre de me dofo bra be kan ye ho ne nyina ye nkotena se anwum high life yi bogum na iseja o danda ho high life nso de komo obia mpanifo no ne ade ho ote ho no ade wadwa zanum ni sokiu sa ade chia akoda boko umpewe na ofede nti adwumre ye nhia wate na ye nkonkosa enwo ha onu nyina bi nso enfri ho ba usa sister Sunday be ye guy ono so ni crew na banti entertainment de afei na ogina na so de abroad de tapoline hwan omu nyina jejejejere mu eti St Andrew Senior High School ye da mwase KLK toothpaste Kidney mini syrup yeda omwase Piwak Natural Health 3P garlic mixture no yeda mwase pa into we happy birthday nkoma Daniel Foreign cancer warehouse manager Kimi obeche be phase 2 nti nyame nhira Mr. Dani
Daniel Oforin Kansan happy birthday enko emfa emma onyame show onyo kese pa na ti wan so enra na your birthday wo Asante Dwaben ai ti nana nyame show na nyame enkoso enhira onyo kese kosi say obeye kese pa me post Moses die no so aha madam Afia Mpoma nso na wawoda from my brother Mr. Chumesi ti happy birthday enko emfa mo no so na edache hene na woda ti happy birthday belated enko ma dache hene na wodi ni juma multimedia no na direct me tu nim no anu asa wan kaye nam Yesu wo ni ti no about 20 feet for ya na ye refi ye mfa mo bi anto ho ene boxing day umum na cho ma de ti enu atwam dache enti happy birthday nkoma mu nyina enti mawie Sandra Kapon so medase enti medin no ba ko no Afia Monko atamaklo nyamishira mu nyina medom too much odona no ode PRO so nyamishira Christopher nyamishira osmun so aye adwuma ne na ma me hu se o sorry 320 so de ache okra wo aka ne ba bet 230 o ma me hu ro sinti say ya na de bia sorry sa no adwuma den ye nti wo hu isa da chi nyame edi ni si mapom ma adwa so wo di ne time amu ala ni pebre ahoma che sorry enye bete sumuzi enya no ani ayi twan sumunti ye somo nti we ne 3 no kra de no mu de che no can consider near maybe it's me about 112 they am here na kra e da mu nyina ase sister Sandy a guy or twaso oh who need problem because what challenge him I do praise who need problem because I'm here downtown who was Zoprazo? Zoprazo de mame tamale. Mame tamale na say jama mo aso mo beat no hodada. Oh mo beat wo hodada. Family each be kono, ye dance battle no. Fan shemana. Yo Max DJ. Sandra kakota mechi ana kakota say. Sandra na so ta mesu mechi nti e be ne den. And the makafu ita mechi. It's no way a straight up street battle. Let go. Tina for Mike ne man you. Me pacho na flipping woman na. Bibia wo memma headings. Yemko. Size 2. Enna. Oh yes, size 2. That's right. Miss me size 19. To size 2 ne size 19 wa. Hey. Asana me ya de pa o. Na mi kodi do kunu bi na ma me refi ma asa nyina. Abande side the box DJ, you ready? Yeah, Baba turn it upside down. Send me din kankai. These two talents, watch out. Mummy and one befa first. Munim send ye no. Yen toss ya high yen toss ye. Yeah, mama. Yen toss. Oh. Yeah, the 400 Ghana better toss. Oh, there be a neighbor boxing day. Open him an aperture. Open him an aperture. Who do you saw any man out there? Really into Ube decided so be fan I am fan. Or seven champ fan mano. The Max DJ, if you ready, dash them something. Let go. Hey. I go by the name Venture. What's it? Ekura kwiri kosoro betonwe ma wona ne ahwea mogro me ho me chante ba mo so ambafa ka hwea munidi monye nam mo kamya metua aya de frutali na guava nu ani atea akom si mo so amakoma wie no hwa na nkirem mutumi ntake jai fama me na mya me sem me taki mo ayemre entimi sidi ni me di shem me yaboa bia ansa na obawim na majubo kase me ye koto me dodo matoto me ye sa ko me ya I mean a sensible rapper. Yes, sensible rapper venture. Yes, sensible rapper. That's it. I say, September born ba e de huhuro ne nam me yie de ye obi ahi enti wode me ne nam sika ni brent kohwe ene adwama sa bodam oto dawa enam sha no abede ne wayi nam wudi kokromoti kwa yi a wa pantan be so so Peter kotwa na so a Yesu na meto ato a kopa bolo mi so a alomi ne be kwa e advice from me hwe ne tie ne ja wonto ato a usum kwadu a onua kai se plantain wo ho even gate yenye bribe yenye campaign wo ho kai se condom ko ho e honum gold nko a enti wo agbelema aseto apart from music, any job I go fit do. I go fit do a medicine we go cure Mexico. I can feed the lions so mugu kumazisu. Meku fish pond moon and be another swimming pool. Yeah. We don't cry out there. Top here, come to the same beats. Lego. Amelia Phyllis, Amelia Fishapo, Amelia Sriniatia. Oh.
Apishia Pano, I don't know. Young Cobra when him touch the beat. Gianne that simple. Gianne that saying. O check me they give me I go by the name Top Gear. Before the rainfalls. From the deacon. Once there's darkness, Uba be who hang. Hey, Kofi Kini to me who ye kwesi kurene gang. My for power was some nibbles with the hot hot time. Madratic in English, Wabon mass. 50 Philly Kennedy, 50 times anas. They say Kotoko Nakotanko has. Me papa for the cans, in your for the guns. Hey, didn't make who could exhibit Biara and Mienu. Opposite, anye A and A B. Nanko Badi no Bobby Bialam Peruti, Uchi Umutan, you can never tend to be into your pencil and your pen. Cock and your hen. Now, then what about 5 for 2 years? And yet the Bank of Ghana is changing a currency, and you see box of Ghana is maintaining a currency. Hey, ladies, gent, dwarf, gent, line. Point and yapata na ye tent me hu ye hwamo ho bon when ya sem ho so me kwakoto okoton me ye kese obefon hey rapper singer toe finger free man the thinker me bo bass ubo tutor hey presence future lucky dube quarter kwapo de be voter ajapade baller eye tramo na ye wi nipa aboa river sea hey apai aso amisha boxer ushe pieto ni nifo junso krobo I know but you don't know estate zongo subtraction addition multiplication division hey radio television problem solution enye shata na ye bim okoka kwele asokpo him to ozafia kwele bokan anai akpeteshi ko waba omai boutique phone stingilingo bolobo asana so bolobo original togo video photo enye napkin na ye pampers toilet roll abrodia hitim water closet cronimu krotia photo for yare betiapo me yare meja ware me ware ma wafiri ho metare enye bua na ye to yamo fo yishi ko totomo bo action film pondo new star kolo banku koko lantri bobo hwa ohiani dangote chansi kuruaba memo mama abode abofra boni abofrapa bia batabo dade batanya openi jimi fo akwada nyansafo ye ko tidia Gianne that simple Gianne that simple ah one my delivery guy bia parking the motor 2 hours in here. No be dokono na odi ejina hono odi echi a energy ebe bounce no call. That's right, Sister Sandy. Oh, Mama say Mama, that's right, that's right. Downtown, who said for extra hair, what talent no TV for her. Not downtown for so share. Itchy. Bossman. Oh, we cried the Amodi Ato form. Oh, are they? What about you, Kasahari? Oh, say Kasahari na ye rap university. I'm on phobia starting. But I know they be we were level 300. We saw 300. Next year, I'm putting you. PhD. Oh, are they? That coming to me in lecture. My member they say. Oh, no problem. My same sound itchy. Yanko. Come on, itchy. Okay, let's do this. Me no be way. Bronya. Let me talk to this microphone. Me say here, bronya ba we kwan su jojo. Nipa nkwa wo hoi enye brodo. Nesa wako hot oven say ye mouth fresh anyami ka fe kolo. Ma ko nhia mfa wonye tolo. Over speeding in Chiresa wo ye driver. Ukura nipa nkwa say wo ye wiser. Wo bedim ewu eja wifer. He drink and drive say won pel lifer. Afin su bronye we one piece. Boss bronye we one piece. Nanane maha ulusuwa jisum neat. Obi joga brother when jitum neat. Afin mu aye pie bia moja mo wallet. Bronye monkai obi aye budget. No kante Tinekai harvest. Mi boto munye press bi na wodi aye harvest. Everybody now, bronya. Energy, that's right. That's a meyaji boys in the airtime no. Me share chiro me unso bi emu na pa. Oh my banner. And the Powers RTB so is in the building. Nemom yentie these two boys on a different beats. Wait, no, I was the same beats, no different guys here. Ansana. Okay, oh my banner. Powers RTV. Hey. Energy. That's right.
Bronya patani ejina sie no. Enti na me ye bronya. Patana ejina sie no. Ye ejina sie. Bi de mesi ye wadia oye. The guy style bi e ye ne guy no. Aye me. Oh, what you mean we say? We a guy. Same beat. But sister Sandy. Fifi next year kono nye guy, we a guyest. Me a guyest dada o. And now guy yes. When they make so. I'm Purdue Class Science, better than approved by international. Me patrol me were powers RTB. We more level saying. We were 300 and half. Last year we failed exams back home. And we a metaphor. Oh, that's right. Ain't you all true? We We should try dynamism. Okay. Meaning our rap and half. Okay. We mun number graduate and Chibia. Yes, sir. Oma Benani. Oma Bena from Kasua. From Kasua. Okay. Me patron stand Oma Bena Beshas, you know, we mono. Omo the lyrics need dia grow. Obet maka say engineer. You say what? Ebe also ka engineer bia o CSC na mo say engineer wo nie. Oh. Sa no mo tie. Nti me patron ta so na tie nya say be also mo keka nsem bi keke. Oma Bena. Why ready? Don't eat it. Edwa Bena is a guy. Let Koyanko Oma Bena. Oma Bena is in the building. All the way from Kasua. Stop the boy. Emma on the rap. Yo, EBT rap. Hey. Yo, EBT rap. Talk to the beat. Mr. Dan. Yo, see. Okay. EBT rap. I'm into that. Mr. Dan. EBT rap. Hey. Yo, EBT rap. Yo, listen, Sissy, I'm in the position, boy. If the talent they talk, I came into the mayor hard and I be what's the boy they will throw me beats 1, 2, 3 pair. The class started before corruption, take it a 0 and a mess. You want study 4. You put it, I put it with rap, what's that way along? It's shama battles on the train, it's shama bread and your father on. I'm undefeated. Get when you see a member, mayor there. We win the fast of the Melo constituency, I brought motor wagon. But I could me rapper, what's the boy, fabulous. Who you do the yes, soon as in the boy, not come cross, but quite faster. My head on me, my friend, I swear to God, my Shenika, I like in Chemoto. Shots. Convincing you saka 5 for fast or plastic dot. I'm not even your king size. You will be my brother. Malana make a judge and try and picture. Hobo Shadago court. Believe in life. The Cassini what time. We for more watch. Hey, was starting flow the pair. I came in unannounced. That thing they bought me rough. I'll let you unannounced. Your style is working. I do F they don't come around. We never stay. You can need to free and pay lazy pounds. They know what I do on the beat. The blazer will go me and sheep. We do this high easy. High will be to the HN weed. Secretly and I'm street. You going to go pose the degree. If you're a different tone, in a rap motivate me. Many times I'm a copy a pedo difference. I could be oh my Bena. Listen, yo, Yoko. Oh my Bena. Debbie, me catch you say, Max DJ Bra from Kakra. Me didn't catch you say, we more the lyrics need diagro. That's right. Or see ye need UK. Is your bedding. Oh, that is a punchline. Or see ye need UK. It's your own different na ye kind of fast no. Odi pounds. Fufu na ye kind of fast no onyo no pe odi de ye pound. And only UK or say pounds. UK is kabe no mudi ye pounds. That is the punchline. Power South TV. Oh. Heat rap near the hits then where see your Powers RTB level 300 and half. Kasahari level. Yanko, talk to the beat. Yeah. Respect the brand. Let's power Sunday. Story South, Scooby vibes. You assume TA. Rappers of today, they must say them begins. Dr. Pandia, my backward and come for some injections. Schooling these rappers, forget your class. Who be told me lame what? You be the boss who go teach you lessons. Bema, me person make a suppy by you for move on. How dare you compare the size of an orange to watermelon? Brother, bust up and try me there. What you gone there with the vest be hot because right time inside the dragon. 100% flow the make people repent. Flow the man, they get power. 50 cents I make you tense. When it's my turn, I first use to learn. Yes, master best toucher. Penetrating like I'm using lubric. I'm a fellow pompous now, so when we see me, they are losing. Them said that they keep beat, but I'm starting to this living. Whoa, flow the can see the way the beat is whipping. But you are your life will be fair, even if you start bleaching. I'm too deep. You want F me, maybe a zip. But yes, Grum, show me your gold. I go make it 10 ship. I'm not cheap. Yeah, no be your food. Go sleep. You know, be part of the man. Pause, cause you flow keep. Wow, utility rapper.
Peter would even to Subiana Mayane come on someone him that like a father. Made them know your papa. Every line is about what you move them chokota. Need them to prefer. Don't you ever compare. Machine go be say he be the boss or your belly. Many diabra best shay. And yet diabra cachet. Yamotini did not say make a couple work compare. Far from a human like an alien, mama is space. Forgetting someone prison our powers go bust for days. Everybody arrange they make people start dead. We all any mukaya shed it in your Beyonce face. My check my test the mic, I feed the joy and Bit never seems stress for me. Flon me am a party. Ya woman sentiment matinata by a hundred casse. It's in a man who says I'm a man you're perfect. Normally made the glare to drop a verse, but I'm shoko to pass to the first. There won't be a tie. Squad the verse. Why this guy never the verse? Why the verse? How I feel rest when you know say I'm not tied. Square, me them are killers. We always ready for war, so if they plan to kill us, we better be ready because we they come we better kill us. Yeah, for again, yes, why story so with someone that's right. TB. Oh my days. Charlie Bumbo send my powers out TB now. I had the powers out TB. Powers out TB on my punchline B. Or say they say that they kill Beats, but Mr. Addison is still living. That is the punchline. Okay, kill Beats. Kill Beats. Nidianka say Mr. Addison or say rappers ne so mo kill Beats. That's right. But Mr. Addison I kill Beats. Or the who will fear Odi Benku. That is a punchline. Powers out TB from Kaswa. Me wo Kweku winner. Me wo Madai Zongo Lion. Okay. God I Zongo Lion. God I finally say, bra Kweku winner. Mombra. Mepa mo chow. Christmas is about Christ. Yes, sir. I can't feel rap now. So what Jimmy can I then about her say. Oh. Shouts to Max DJ. Then say Jimmy no air cost to sky baby. Because it's about Christ, no. The person can do gospel back over there. Omo. Aye yenyom. Oh sorry. No problem. No problem. Oh, I come in one who the February move baby na boys ne dey yeah. There be gospel be mu dia na bibia antwen. Enya mpacho he mon train na gospel no. Mon train answer me srem wa. Eti Max DJ ma one background do. Freestyle about Christ. So Max DJ, come on. Baby girl, na hana enjoy nyum no ati. That's right. Come on, Christ. Thank you Jesus. Christ. Thank you Jesus. Yo, and mobile gospel na mayana. Mo gospel flow. Nyamia ye biama, who will be all. What is hey, don't you see what's in your Christ freestyle? Oh, what they? A Christopher Yawadio, yes, Wana. Let's go. Yes, indeed, bossman. Yes, sir. Hands for freestyle about Christ, not handsome man. What's meaning, sir? Now, what's what the cry every year inside? It's handsome chain. Okay, no problem, no problem. Okay, a Christopher Yawadio, yes, Wana. Yawadio. A Christopher Yawadio, yes, Wana. Yawadio, Cap, John. Or say, Namo Juni Samu Bieme, Mokume, Akasana Mubesi me, Bay Bronsam Yedin Tieme, Wakatami Suya, Christo Baby me. Hey, Semi Suana Winiaji, and Babu Suana Wote, Winiati. Look, may your Pentecost scratching, and your constant Menimunti Minguase, Ultimate General Juana Wuti Power, Umia Speedy, no Bian Tower, Bonia Wayamiko Joma Men Cow, what the men am Togo, my men power home. Look. Man no be God. Madam Fukofi, Unyanka me ye pork. Now I green pepper, I just say kind of pork. Mela show, I no go fi spare the broad. Energy! That's right, that's right. We a guy. Straight up international guys. Gospel, I was all this table because season we about Christ. That's right. Hands worship your brand Sebia. The one ye fekeke. The name so air descending. Eti Madaroma Hans Tuntumera de Maye. Yeah, we are Papa Jesus. Yeah, but also Eddie Amau. Hans worship Akunini International. Bless you. Thank you. Okay, so yeah. Oh. We want to celebrate Jesus again in this season. Oh, yeah. 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 Yes, Namia, oh, you are when me, baby, I so no, yeah. So wherever you are, you join me and say, no, Casa, I didn't know, yeah, baby, I so no, yeah, oh, yeah. Yes, Namia. Oh, you are when
Baby, I run so no yeah, oh yeah. Oh no no, casa I deny it. Baby, I run so no yeah, yeah. Oh tea chance and the fast redeemer yeah. And tea suro yes nyamia oyo weni bibi arenso no yeah oh weni oh weni magic kwa say magic kwa messiano oh yo weni hallelujah hallelujah hallelujah. What's that thing you trade abe? I started singing infant stage. Wow. Exactly. That's right. Yeah. They say home need the way but obi pe wa share kwan say the minister wa na so there be our number bia. My number is 0545 13 07 13. Okay. And I'm all on the social media handles as well. The number is 0545 13 07 13. Exactly. Yeah, that's right. Max DJ. I was say hona or says to because I'm saying Mreno yet. It's hands worship and all minister amayin because a Boxing Day Christmas is all about Christ. And we thank God for life. We thank God for the air that we breathe. We thank God for water that we drink. We thank God for our lives. It's moments we say a reflection about Bono from January to December. Can hands worship hona yen ton to merade. We are the freestyle. God bless you. God bless you. Take sisters. It's a powerful song. All right. Me free my command. Me shima wo. Oh yeah, me chefo. Yari bamia. How to me uchi chaji me. Ina. Why compona. Ochi. Be what is a ho ho ho. And until one don't go. Now wonder when you done me so. Oh yeah, eradicate me free my command. Me shirawo when me chefo yari mamia. Oh how to me uchi charging me. Then you know, wine crumple now. Oh, gee, me want to sell. Oh, 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 and then the on to go. Now, when the time is so, yes, me share, I did why I'm my. Wa mama, makuma tami amomi re. Se me she, ade waya mami anane. Ahiye bekutuo, na ya soro. Se me she, ade waya mami wa mama, makuma tami amomi re. Hey, se me she. I say, and I'm sorry, I'm into bass. Oh, there be Nanka me person me ye freeway baritone. Me boy. Yes. Oh, I then gospel them me yard you. Just say yeah me back.
watching us because watching the audio for 10 minutes straight. So watching by 6:30 to 7. Now I say what Roman say the Bible code. So I'll be shy. So watching America anymore. I'll be here. Senior Akunini and Peduko Kumakani for staff come on. Our voice pa. Ochina me ba be facing wa. Oh, no problem. Me rappers no. Ba 3 minutes. Okay. Mad-eye Zongo Lion. God-eye Zongo Lion ni kweku winner. Amonche because we ofitechi man no buy. Nti wan code ya so be yesi. Me pacho use the microphone we mama yanko. The Max DJ Lego. Yo. You know. You know, and today, you know, me not have too much strength. You know, because I want to show. Go any mommy, Katan. Yo. The beat are good. Got you then. Yeah, I'll see up. Yeah, man. They don't know say what God is Zongola. I'm representing straight from Bossland, you know. Ablekuma. Talk to the world. Hey. God, I represent the street dog. Me cook good, I'm ready for the beef dog. Man a lion and me can't be a sheep dog. And if I want, I'm ready for any blood. Hey, kill him shatter with one piece of stone. The next episode, flag go Jupiter with a drone. No come around here with a Batman zone. What the king of dancehall is God, I alone. Big C, homie, I go swimming at the mainstream. Broke boy, but me dropping like the ice cream. Lyrically flow killer, next man dream. They just like, what the rhythm make the girl them scream. Big king, them no say God I man bad from my way back. Don't itchy, you know, from the way back. How we do it on the ones and twos, you know. Hey, my name God I am represent the Zongo. 1, 2, 3, them no say man a hero. Me love the man on your way off your hand and the way back man. CJ. Hey. Boys, me say talent to Mukrano. Kweku winner. Give me the mic, give me the beat. I wanna do it for the street. The emo yele munya mo the emo put rushy beat. Freestyle be see about them rapper the emo trying neat. Ghana nyomo I'm the king of tune for my Jimmy seat. Hey, number 1 rapper. Munya ya kasa munya me masa. Say rapper ye soccer. Mutimo ne ye masa. Mutimo ne ye masa. Meto me boasi. Na ma shebo tika. Hey, tune for nana me man. What the cover selection beso. Ghana ya rap, Miche Kokwase, Ubeti me to me, dear, and I just what they so. Hey, give me rap, good water, closer to Moana, me nyame score. Moana, my flashing me pieces. Rap Messiah, me ye Jesus. Why you just, would you share? Obisu who me TV soon to rap, make a home. What you say, you mean, no one TV so. But when I walk up phone, when you mean to back through China, hey, still by your mamma, and you mean, you watch it, I would be hated. No, be a home. Madame dog, give me a hated, I could be a filament. If it's a better Mujim would need to could be a mebuame. After this, I'm always saying, come home, will be a make up. Kwekurina. Yo, venture. Yo, beat, no. Yanko. Yo, the same beat, Lego. Yanko, talk to me. Tie, venture, I say, share. Nyamia, Oba Punchi, Bobenku. What should I say? And you know, one can see a numpunsu. There was a swallow, many yona coming, many densu. Nanso nyamenya latanino akode punuto tie nyamena ne bo apese obo afro ateche nyamena ne ka se aya yentontom ne kase betanyo no ne ka se pata panche kotu kase okromoti usane ho a epo no ntumi nchechire onimpna onimma obiara so nim ne yede uyimframa pa. Wow, patapa. Yo, yanko, top gear. Patapa dance. Sharp. That's simple. What I came in the game with it. Yanko. I say, who be the papa? Open rap papa. Menya papa so biti so na mbo papa. Ya kili mi akata me kokata kwa mo bi ampata. Biti ya me pena wada de no ho aba. Beni mak papa. A Christopher button se peda biti mi de rap it. Grandma po. Biti mi de rap it. Hey, akoko bon. Biti mi de rap it. E wipe you besu. Ba. Biti ba rap it. When the women are behaving like the men. When the pencil wants to be written like the pen. When the hen claim it lives in lions then. That you when Miss Packy broom no mu so mo bada ben. Ya se bentoa to Claudia Migura.
My yama no se contour. You so be mshia. Hey, angry and then searching to set up program bra. Ebi mu rap put your low. Ni kakra no mbitua. Hey, me your phone 20 me fa me home mon kawa. Top gear. Next one. Let go. Madam Efia Ampoma, our Wood Village, Madam Efia Ampoma, our Wood Village. Wait for your brother Chimesi, what's in Uncle Shout, on your Texia Pam, Madam Efia Ampoma, Wood Village, Raffia Bay, all the Yanko. John. Respect the brand. You assume. I say. I've been doing this for years now. Can they hear about my way? But now they cheer me up now. Flow them out over you in the run town. New flow, not bad, yeah. Give me your ears now. And your pass I want try like you take now. In case it's a goofy hot, them all day. Okay. You go to Nam, you been Musiam, you been check, you been Musrome Pan. Samala Mekele fine what for them about me say Hokran, Nama, me Pepa, you hoot. It's good time now, me a shot. Hey, better test the try, mama guy. Don't be your name, the type of rapper, even a Philippine, if you feel my pain. Yeah. Oh my days, Mumpra. Me for Munyambra. Okay, Kwekuwina, Oma Bena, Power South TV, Mada, God Eyes Ongo Lion, Top Gear, and Adventure, Yadamasi, Ochina, Yabesa, Bium. Hey. Meso your friend me ichi ya kabo my sanchi. Hey. Yeah.